Moj zapravo prvi dojam kada sam i prvi put ušao u Primu sam bio onako kao dijete u slastičarni. Oči su mi bile ogromne jer sam bio naprosto zabljesnut sa količinom svega sadržaja, prekrasnih oblika, sa ponudom koja je za toliko puno različitih stvari prigodna, boje koje su vrlo primjenjive, znači u svakoj situaciji, u svakom interijeru, sa onim čak što se voli nazivati pop of colors, tako da imamo i genijalnu selekciju tih boja, čisto da se malo nešto još istakne. Ali naprosto širina cijelog sektora, taj spektar uzoraka, tekstura, apsolutno nešto dojmljivo. Definitivno stol koji sam kupio na Marketplace-u za jako malo novaca, koji sam sam izbrusio i napravio da izgleda savršeno. To bi bila jedna onako prekrasna sofa, dvosjed, da bude onako jako udoban, mekan, ali da ima jednu onako jako snažnu vintage referencu sa možda uzorkom, onako tipično engleski floralni print bi bio. Kao što je u modnom svijetu uvijek izrečeno da nikad ne možeš imati dovoljno šešira, rukavica i marama, tako za dekor nikad ne može imati previše ukrasnih jastuka, vaza i zavjesa. To su nekako moji top 3. Pa nekako kad se radi o interijerima uvijek gravitiram prema sivoj boji, ali iznad svega me jako privlači ta boja okera i boja senfa. To su onako vrlo konkretne boje koje se zapravo uz interijere koji su vrlo jednostavni može savršeno kombinirati, da daje jedan onako poseban efekt. Mislim da apsolutno svi već znaju da moje srce kuca barokno, tako da sve što je vezano za barok, apsolutno i uvijek samo me stavite u taj prostor i to je to.